Oke. Surat aku sinyaita. Apa artinya itu? Surat putus sah. Oh, Itu sendiri kan? besok sih. Dua ini. Ku tarimai surat andai, surat aku sinyaita. Naku kasungene guru nek maangku. Gaut aku sana-sana andi tiring kamari eroknu lanu boko mamo sikon tulet balalo Boleh ni kamaku sombali ku pinawa riteata manaku salasa Pak Resi sayang kamu mingkani apa pelaku andi nuteata kalupai kena antu bajiku kodiku to sengurangi. Gau takku sana-sana dai iring kamai erta lanu boko mau ikon tulek ulang Bolik ni kamaku sombali ku pinawan riteanu menaku salasa pak risi sayan ranu Mingkania apalaku dai nuteata kalupai deantu basiku kodiku to semu